I pozdrav, danas ćemo pričati o tome kako ubrzati računar. Kao prvo, vi vaš računar ne možete napraviti da je brži nego što on jeste, već samo možete izgasiti neke programe koji koče vaš računar, odnosno koriste memoriju, pa zbog toga ne možete koristiti druge programe ili igre. Kao prvo, najveće razlog zašto računari koče, iako imaju neku dobru konfiguraciju, je to što postoji mnogo programa koji u pozadini rade, pa je iskorišćenost procesora ili memorije velika. To su ovdje, kod meni ima malo ovih, ali kod vas je vjerojatno ima dosta, ukoliko niste to čistili. Znači, sve što treba da radite da kucate, idete start, kucate ms on fig, idete enter i idete na start up. I sada, sve programe treba da isključite ovdje, sem programa za grafičku, odnosno ako imate neki zvuk i tako, ovo mi smetalo, za javu, za update i vaš antivirus koji trenutno koristite. Znači, sve treba da isključite sem tih i da idete OK. Ja sad neću da restartujem, ali bi bilo poželjno da se restartuje. Sada, ukoliko koristite stari računar, antivirus je, ukoliko koristite neki zahtjevniji, može da bude jedan razlog zašto vam koči računar. Zato možete da izbrišete antivirus ukoliko samo koristite računar za gledanje filmova, slušanje muzike i tako tih stvari. I još jedna stvar koja je dobra ukoliko vama koči računar je da idete da izbrišete neke programe koji su nepoželjni. Znači, ovdje imate dosta nekih programa koji možete da izbrišete. Ja sam to smanjio, većina je meni ovdje potrebna, ali ukoliko nađete nešto kod vas možete da izbrišete, nemojte dirati nikako Microsoftove programe, ni Javu, ni ništa, znači samo neke programe kao što su, na primjer, ne znam šta koristimo, neke igre ili tako te neke stvari, brojno search. Na primjer, izbrišete, on uopšte nije potreban, a ostalo, na primjer, program ostavite i kad restartujete računar vidjet ćete veoma brže će računar da se pali. Moćete brže da ulazite u neke programe kao što su Google, Chrome i to, i vidjet ćete da će vaš računar da se vrati normalno. I znači, to bi bilo to za ovaj klip.